Kuphi nakuphi mhlobo wami lapho ukhona khona, ngicela kukuvusela namhlanje ekuseni egameni leNkosi. Siyambonga uNkulunkulu omuhle kakhulu malanga onke ezimpilweni zethu. Siyambonga lokuthi ungigcinile, simbonge nawe lokuthi ukugcinile ngoba kuphila sikuphiwa nguye uNkulunkulu. Ngokwethu thina singeke sakhona ukwenza lutho, amandla siwanikwa nguye. Ngithi namuhlanje ekuseni sisasuka kuye uKhisimusi lapho khona besihlangene khona nezihlobo zethu, sihleli kanye kukuhle kumnandi kunjeya, kusibusiso ezimpilweni zethu. Simbonge-ke uNkulunkulu ngoba emathuba lafana nalawo siwanikwa nguye. Sibagcolisele-ke nalabo sithi ncesini, sibancesitele labo Nkosi yami, nokuthe ngezikhathi lapho khona imindeni ihlangene khona, kwatholakala sekuba khona ababalimalelako, sebashiwa izihlobo. Sithi ncesini kini nonke-ke. uNkulunkulu ongaphezu kwabo konke uyazi futhi. Ngicela sesiya ngasemaphetheleni nawo lona mnyaka lo. Ngicela nje ukukhuluma nawe lapho khona ey'ndaweni ezehlukeneyo. Sengike ngikhulume nawe, lo mnyaka esisuka kuwo ngabe ngumnyaka ongakaphathi kahle. Kungaba umnyaka lapho khona kube ngumnyaka osafare ngawo kakhulu empilweni. Ngifuna ukuzokhuthaza nje ukuthi yebo kube ngumnyaka ongasi ohambe kahle empilweni yakho. Komunye kube ngumnyaka lapho khona izinto zimhambele kahle. Kufanele ukuthi wazi ukuthi zonke lezi zinto zendlula esandleni sikaNkulunkulu. Uma izinto zikuhambele kahle, yazi ukuthi kuvuma uNkulunkulu. Uma izinto zingahambile kahle futhi kanjalo uNkulunkulu uvumile, noma ngabe bekade kunesandla sikaSathane esilwa nawe, kodwa uNkulunkulu ubonile ukuthi wena uzokhona ukuncoba, uzokhona ukwendlula kuleso simo leso. Ngifuna sisawephetha lo mnyaka lona mntana sekhaya. Sengike ngithinte nje into eyinkinga kakhulu empilweni yabantu, esengike ngayibona eyiba inkinga kakhulu empilweni yabantu. Ngoba mina ngingumuntu wabantu, ngoba ungaze ube uyingceko usuqale ukuba ngumuntu wabantu. Kunento engike ngayibona ey'mpilweni zabantu. Bonke abantu abaphila emhlabeni bayafuna ukublesswa lizulu, noma bangafuni ukwenza lokhu uNkulunkulu athi abakwenze. So-ke ngifuna ukukhuluma ngento eyinkinga ey'mpilweni zabantu. Ngifuna ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi wayekela ukukhokha okwelishumi, kusho siphetho ngempilo yakho. Wayekela ukukhokha okwelishumi, kusho siphetho esibi ngempilo yakho. Isihloko lesi engifuna ukukhulumela phezu kwaso. Wayekela ukukhokha okwelishumi, kusho isiphetho esibi ngempilo yakho.
waqala wayekela ukukhokha okweshumi. Kumele ukuthi wazi lokuthi izinto azinokuhambela kahle, zizohamba upside down. Ngicela ke sesike silibuke lifu la uNkulunkulu namhlanje na ekuseni encwadini ya Malaki chapter 3 siqale evesini lika 6 siyogcina lapha ku verse 12 la kufundeka khona kanje: mina esimakathe angigucuki, ngako nani titukulwane taJakobe anikabhujiswa. Kusukela isikhathini sabokhokho benu nisukile etimisweni tami kunake lokho, nangete nathi qina. Buyelani kimi nami ngiyawubuyela kini, kusho simakathe lo ngusomandla. Kodwa niyabuta nithi pho singabuyela kanjani? Umuntu angamebela yini uNkulunkulu? Noko niyangebela, kodwa niyabuta nithi sikwebela njani? Ngekwelishumi ngokwelishumi nangemnikelo kunake lokho. Ningaphansi kwesiqalekiso nonke ninesife ngoba nichubeka nekungebela. Lethani konke kwelishumi endlini yengcebo kuze kude kuba nekudla endlini yami. Simakathe uthi aseningilinge ngaloko nitewubona ukuthi ngingeke yini nginifulele mafastela asezulwini ekuthulula nginithulele tibusiso letinyenti nize nehluleke kuthola indzawo leyenele yokuthi gcina. Ngiyawuvimba tilwanyakatala ukuthi tingatihli tilimo tenu, nemivini emasimini enu ingasali ite tithelo, kusho simakathe lo ngusomandla. Lapho-ke tonke tife tiyawuthi nine ningilababusisiwe, ngoba elive lenu liyawuba life lelihle, kusho simakathe lo ngusomandla. Asesikhuleke siyakubonga Baba longcwele, sibonga nasekusene Nkosi lokuthi babe usiphe nawo umlayeto namhlanje ekuseni egameni lika Jesu. La khona Nkosi sifike sabanjwa khona, la fike Nkosi sabhajwa khona babe wethu longcwele, sila khona nje nangomfana wakho Nkosi la ukhona khona ngenxa yekwehluleka kwenta lifu lakho Baba wethu longcwele egameni lika Jesu Kristu. Libusise ke Nkosi ngilona loyo lakalivako, ngilona loyo lakalilalelako Baba egameni lika Jesu Kristu. Uyinkosi ngetulu kwemakhosonke Baba, siyabonga in the mighty name Jesus Christ. Uyingcwele Jehova, akekho Baba lo njengawe, akekho Baba lo ngafananiswa nawe. Wena uyinkosi yaphakade naphakade. Busisa Baba ekufundwa kwelifu lakho in the mighty name Jesus Christ. Amen. Sonke la bantu abakethu sithola ke lifu la uNkulunkulu. Yebo letindvo lamnyakeni wa 2025 athi kakuhambeli kahle, but ke sitawuqala ke na umnyaka lesiya kuwo wa 2026 ngokwemvume yaNkulunkulu, ngokwelihlelo laNkulunkulu, ngoba kukhona labatawungena, khona labangeke bangene. Kungenteka nami ngingangene, but kutawubuya ngomusa waBaba eNkulunkulu. Lana ngitsinza indzaba lesebonakala idida labanengi bantu. Imbala ngishonela ibandla laNkulunkulu selifikela lidideka khona ngekukhokha okwelishumi. That's why bangcwele bantu labanyenti, many Christians are suffering because bafeyile kukhipha their tithings endlini yaJehova and balalela tinkulumo letikhulunywa bantu ngemalanga lakhona kumnengi khulu
ngikhuluma lokuthi when you keep your tithe uzawusafara empilweni. No. Angikuvumeli mfana sekhaya. Those people labanalo hlobo lolo lwamagama, I'm telling you, because I am a man of God. Ngingakushela thimbo lesengitibonile lokuthi many people labangakhona ukukhipha okwelishumi kwabo badonsa deki noma bongeke wena ubabone badonsa deki empilweni. Kukhokha okweshumi akwakhelwanga abantwana bakaNkulunkulu kuphela, but okwelishumi kwakhele wonke umuntu lophilako la emhlabeni. Ngomnyaka wa 2014 abengihambile kune visit lapho bengivakashele khona endaweni yase Fouriersburg. So mangifika endaweni yase Fouriersburg ngithola ukuthi le ndawo leyo kuyalinywa, kunemaplaza emabhunu lapha kuyalinywa. So ke ngihamba ke ngivisita ke another farm yalelinye ke libhunu lapha ngithola lokho ukuthi ke balimile ngendlela lesimanga, umbila wabo so uyabhaqeka ukhipha ibhuluja, but now ubuka phansi seliyakhomba ke manje lokho ukuthi imvula ayisekho. So ke ngithi ke enhlitweni yami, hey Nkosi yami, maye lesivuno salabantu sesishodelwa nje imvula tibe timbili. So ke mangifika ke khuluma le nkulumo ke la kuleli bhunu ke khuluma le nkulumo ukuthi hey maye ngiyabona nilimile kuhle kunjeya emasimini enu senishodelwa nje imvula ukuthi fane ine. Lithi ke leli bhunu ke uyangibona yini ke mfundisi ukuthi yini engiyiphethe esandleni? Ngithi mina yesi ngiyakubona ukuthi uphethene. Uthi ngiphethene? Ngithi mina uphethe lushawulo lwakho uyabhema. Uthi uyabona thine lokusehlulako ikakhulu thine sife semabhunu sihlulwa nginali lushawulo lokubhema, siyabhema siteleka, but we go siyaya nathi esondweni njengabo bonke, but thina njengemabhunu lesikuthandako asifuni thina ukuthi sikhonte more than an hour, and li-hour linye is enough ekukhonteni kwethu ngoba sifuna kuhamba siqhubeke nekubhema kwethu, siqhubeke nemisebenzi yethu. Ngithi mina ngiyabona maye nilimile kuhle, but imvula seyibonakala ilahlekile. Lithi ke leli bhunu ke kimi, listen here pastor, sine noma usibona sibhema but thine sibangane na Jehova. Lana Jehova lamasimulo wabonako lawa angeke kwenteka sentele phansi, because we are faithful ekukhokheni okwelishumi kwethu. Jehova unengcenye kuloko mfundisi lokubonako, angeke ufe lo mbila wethu lo ubonako ngoba thine si faithful noma sibhema, but si faithful kuJehova. Jehova utayinisa imvula noma kanjani. Asenke kutshene mfana sekhaya ngacabanga ukuthi le ndlu lekhulunywa kuleli bhunu ayikho. Kwathi ngakusasa ekuseni kwaphakama lifu lelincane, uthi ke lo munye hayi lithi ayishaya. Ngithi mina akuthi imvula ithi abakhona libalele nje, sewucabanga ukuthi leli lifu leli liqhamuka phansi lela selingane, and lana ngendlela lesimanga lemangalisile. Then mase ngihamba sengiyake esitolo ke lapho ngiyofuna udrink nami sengiyalibona leli bhunu lithi usenenkani mfundisi, ubonile ukuthi Jehova wente ini. Thine singeke sihlale singafune emasimini because Jehova uyathi lokuthi une-share yakhe lekhona lesiyithatha thine siyoyifaka emasondweni, lesiyithatha thine sinakhele emasondvo. Nkosi yami, ngoba Jehova usuka asemsebentini.
So-ke mfana sekhaya-ke ngifuneke sesibukeke liflangulo uthi kaNkulunkulu la kuverse 6 la kuMalaki, mina nginguJehova longagucuki. Nkosi yami, Jehova nakakhuluma emagama abangcwele ukhuluma emagama lokuthi uma ngabe niyawugcina imiyalo lapha kule Leviticus, niyawugcina imiyalo netimiso tami. Nkosi yami, nathi-ke tinto letitawukwenteka letitawukwehlela kini ukuthi abanetibusiso letitawukwehlela-ke kini. Nkosi yami, lana-ke livlangulo uthi uNkulunkulu akagucuki, akashintshi, uNkulunkulu akafani nebantu. uNkulunkulu nje lohlala amile esihlalweni sakhe. Uthi-ke angigucuki. Nkosi yami, nginake amagama-ke lithi livlangulo lapha mawuchubeka lithi bantwana baka-Israyeli bake basama kusama kudoja uNkulunkulu. Nkosi yami, lithi-ke bayekela ekukhokheni okwelishumi kwabo. Nkosi yami, kulo verse 7-ke lo bake bayekela khokho kweshumi kwabo, and Jehova wase uyabayekelela ngoba nabo besebenenjani, bese bamlahlile Jehova. Lokusho ukuthi mawukhokha okweshumi, you are inviting God lokuthi ahambe nawe kuyo yonke ijeni. But nangabe uyekela khokha okweshumi, lokusho ukuthi-ke manje you have rejected God ukuthi abe nawe. Utawudonsa kalukhuni endleleni yakho, utawudonsa kalukhuni ekuphileni. Nkosi yami, uthi-ke Jehova buyelani kimi nami ngitawubuyela kini. Lokusho ukuthi nangabe ukhokha okweshumi usuke ubuyela kuJehova, kodwa nangabe ungakhokha okweshumi lokusho ukuthi uyakhwesha kuJehova. Nkosi yami, Nkosi yami, uyakhwesha kuJehova. Uthi-ke Jehova lapha niyabuta kuthi singabuyela kanjani. Haleluya. Uthi isimakathe ukhonani mayibonga inkosi, umuntu angamebela yini Jehova. Lokusho ukuthi mase ngiqale kungakhokhi okwelishumi ngentanjani bangcwele, sengiqale kuba sigebengu, sengiyamebela Jehova, angake ngabona sigebengu seba singede saboshwa. Kusho ukuthi uma ngabe sowuqale kungakhokho kweshumi, wena sewusigebengu, wena sewufakwe bozankosi. Lokusho ukuthi waqala kuyekela kukhokha okwelishumi, sowufakwe bozankosi. Ungafakwa-ke bozankosi kunendawo la khona utabe sewuvalelwa ke khona, la khona utabe sewubekwa khona ngenxa yalomsebenzi wokuthi utholakale usigebengu. So-ke lana uthi-ke niyangebela, lokusho ukuthi waqala-ke manje Nkosi yami, waqala-ke kungakhokho kweshumi, ufanana nesigebengu lesithe nasebela umuntu sathathwa sase siyawufakwa ejele. Kanganani-ke manje nangabe-ke sewebela-ke Jehova. Nkosi yami, nasewebela-ke Jehova, wena-ke kufuna ukuthi wathi-ke manje lokuthi utawuthathwa-ke manje uye kohlaliswa-ke endaweni ejele lakhe uSathane, la kagcina khona bonke abantu labehluleka kuthi kwalandele livi lababenkulunkulu. Uthi-ke niyabuta ethi sikwebela njani. Uthi-ke ngokwelishumi nangomnikelo. So uyadibuta-ke ngitheke lapho naka why angaqali ngokuthi ngomnikelo nangokwelishumi.
uthi ngekwelishumi nangomnikelo. Lokusho ukuthi empilweni yakho mayibonge inkosi yase kulide lelide kunikela kani wehluleke kwena njani kukhokha okwelishumi. Siphila emakhaya la sihlala khona, tonke tindlu la sihlala khona tinane ekuqaleni kunemishudo la khona sikhiya khona, siyakhiya ngaphambi kokuthi ube lesikhiya ngeke ukhone kungena ngekhathi la kunetindlu takho khona. Kubita lokho ukuthi ube nesikhiya. Kunesikhiya sasemakamerweni, kunesikhiya saku-main door la khona phindze kube nebhahla khona. Hey, siyawukhiya lo mnyango we-main door and siphinde sikhiye nebhahla ya-main door. Leni sivimbela tigebengu lokuthi tingangeni. Sivimbela tigebengu lokuthi tingangeni la ngekhaya. Angake ngambona umuntu lakathi athathe isikhiya sangekhathi emakamelweni avule ngaso ku-main door, athathe sangu-main door avule ngasemakamelweni. Kuze sikhone kungena ngekhathi la kunetindlu tethu khona, sikhona ngoba sinesikhiya saku-main door. Okwelishumi mfana sekhaya kusikhiya saku-main door kuze ukhone kungena ngekhathi la kunetindlu takho khona. So waqala kuyekela kukhokha okwelishumi, uyamesapha empilweni utawudonsa kalukhuni noma ungahamba uthandazelwe ngubani lokhu utawukwenteka kutawugcina kusele impandla because umuntu longakhokho okwelishumi noma ungamthandazela kanjani, you will never change that person. Angeke that person abe blessed because uqalekiswe nguyise wakhe, uqalekiswe nguNkulunkulu wakhe. So-ke kufanele kuthi wathi lokho ukuthi ekuphileni kufanele ukuthi ube ngumuntu lowethembekako ekukhokheni okwelishumi. Athi verse 10, lethani konke okwelishumi. uNkulunkulu lana bangcwele, Nkosi yami, lana uNkulunkulu akakuqeli, uyakutshena uthi lethani konke okwelishumi endlini yaNkulunkulu kuze kuteba nani, kuteba nengqibo la ngekhaya, kuze kuteba nekudla la ngekhathi. Nkosi yami, kuze kutoba nekudla lokuthi bafelo kathi bakhone kudla la ngekhathi, lokho kusithi insanzane tikhone kudla la ngekhathi. Kanjalo nathi bese senta njani bangcwele, bese nathi siyakhona phela abafundisi kudla la ngekhathi. Uyabona Sathane akafuna kuvalele emakholo, nakafuna kuvalele abantu abavalele ngaphandle. Uyabe sebatshela banike amagama abafuya abafide ngemagama athi eMalevi. Nkosi yami, eMalevi sekafa, sengibani ke manje lo kumele kuthende njani, lo kumele adle okwelishumi. Asengikutshene uNkulunkulu, asengikutshene mwana sekhaya, uNkulunkulu okweshumi akazange akunike eMalevi. Okweshumi uNkulunkulu wakunika sihlalo seMalevi, noma angafe eMalevi but sihlalo seMalevi soloku sikhona. uNkulunkulu wanika li-ofisi leMalevi, hayi eMalevi, wanika li-ofisi leMalevi okwelishumi.
So mase kungenile-ke manje okwelishumi sitawulandzela-ke lokhu lifu laNkulunkulu lelithi asikwende bese siyakhipha tithe of tithe, siyakhipha tithe of ama-widows and orphans kanjalo njalo konke sikukhokhe bese-ke lo sekusalako kusalela leli hhovisi lalaMalevi. Akunenthaba kuncane kanganani, akunenthaba kukhulu kanganani, it belongs to the Levite office. Ngilo-ke manje leli office lema-Levite lokumele libone-ke manje lokwekuthi kumele lente ini-ke manje ngaloku lokusele kwala ihhovisi, because leli hhovisi linikwe thina ema-Levite. Ngelethu ma-Levite, akusilo lenu makomiti, angelethu ngilona lohleli kuleli hhovisi lema-Levite lokumele kuthi abone ukuthi ngina ngakiwe bafundisi bami, ngihamba nabo bani, nginanabo keyboard player bami, nginana i-praise and worship team yami. So uyabona-ke manje-ke yena lokokuthi labantu full time nabo ngingenta njani Nkosi yami nabo kuze phela bakhone bonabo ukuthi bathiphilise, because they are now full time bakanye nami babambisene nami. Akusiyo indaba yenu entweni lesengene ehhovisini nine kwenu ukuthi nakufika nimale kwenu lokufanele nikubale bese lokusalako kusala ebhesinini lale kuleli office lema-Levite. Kulona lohleli lofront lokumele kuthi athi-ke manje lokokuthi lolo sekusele-ke manje ekubeni sebaqedile kubala konke likomite lokhu lokusala kuncane noma kukhulu, ngoba sometimes kuyenteka kube kuncane, kuyenteka kube akusesiko kwenu sengwalona longiyena hleli la office. That's why many churches basalwane, they are running under a curse. Barana njani because sebacontrola lokungesiko kwabo, sebacontrola labangafanelanga bacontrol. Yebo senikubalile kwenu sekuphelile lokuthi kusele baha 500,000 akusiko kwenu, it belongs to the person lohleli lapha esitulweni lapha eofisini lema-Levite. Hlukanani ne-selfishness, nibulawa yi-selfishness. Masalwane, that's why bastrugglisha, because bacontrole tintfo labangafanelanga bathi control. Tintfo lokufanele nti control, fanti ni control i-free will, kufanele ukuthi ni control i-building fund leto tikhwama letile, but ngeke ni control lokungena ehhovisi lema-Levite. Masikhokho kweshuma asikhokhi kuma-Levite, sikukhokha e-ofisini lema-Levite because lona lifanga but ema-Levite afa, but i-office lema-Levite alifanga and liyawuhlala nje sazabuye. That's why when we keep our tithe siyisa e-ofisini of the Levites. Nkosi yami, so-ke uthi lethana kwelishumi kuze kube nekudla endlini yami. Lokuletha okweshumi kunesethembiso sako. Uthi-ke na ufunda verse 10 uthi ngilingeni ngaloko nithe ubona ukuthi ngeke yini nginivulele ini emafastela asezulwini kwehleti busizo. Lokusho ukuthi na ukhipha okweshumi kwakho uNkulunkulu vula tibusiso kwehla tibusiso, but nangabe awukhokho kweshumi kwehla ini instead of ema blessing kwehla ema curses.
Nawufunda verse 11, haleluya, mayibonga inkosi yasezulu. So ukhuluma indzaba uthi ngiyawufimba athi lwanyakatana. Nkosi yami, lokusho ukuthi-ke nasi nesinye sethembiso for i-protection. Bantu labangakholwa labangakamemukeli Kristu Jesu bayonisana bathi hayi bayandoja nini emasondweni bayandoja ngokhokho kweshumi nyentshe kungako ndawuphuya ngalendlela le ngani bentela ukuthi bona uhambe ulikholwa lelingakavikeleki kuze bakushaye ngalamathemba abo bakwengamele ngalamathemba abo ngoba usendi njani awusesilo khokha ini okwelishumi. Uyabona ungaba ngumfana kaNkulunkulu waqala kuyekela kukhokha okweshumi kusho kufa empilweni yokukholwa. You will never last empilweni yakho yokukholwa. Mina ngingakushena senginemalanga umuntu angayekela khokha okweshumi kusho kufa kwakhe ekukholweni. Bye ubuyela efeni utawubuyela aqalele phansi ahambe mathemba ehlenyuka inyanga because uyekele inyanga lebe itawumprotector lenjehova lo i-challenge ngokweshumi kwakho. Manje ke manje sotawuya ke manje kubantu labatamprotector ke manje balelifi lithi lifu laNkulunkulu uqale kusiwe umuntu lobeka lithemba lakhe kulomunye umuntu. Wake wabona likholwa liyekela nje ekukhokheni okwelishumi sale ulindela mfundisi lindela laphana kule list yala members elibandla lindela kumshaya ngani ngepheni lebofu umkhansele out ufuna wathi lokuthi masinyane utawuwa ekukholweni utawulimala ekukholweni. Asawubabuke bonke labahambile ebandleni lakho lokuthi kwaqale kwentekani bangakawi base bayekela kukhokha okwelishumi. Lokho kusymbolize ukuthi masinyane noma benisengamboni but nitambona masinyane utabese uyawa ekukholweni. Okwelishumi kusisimiso sekukholwa kwakho. Okwelishumi kusisimiso sempilo yakho. Waqala kuyekela bona kufanele ukuthi wati lokuthi sawufile ekukholweni. Kufanana nemfundisi kufanana nombishophi longakukhokhi okweshumi kufanele ukuthi wati lokuthi nakanjani iministry yakhe ekugcineni tawufa ingeke iyenzawo. Bongayibona ihlondobale ekuqaleni but ekugcineni till last itawufa because akekho umuntu loyinakekelako. Jehova akahambi nalo mfundisi loyo, Jehova akahambi nalo mbishop loyo. That's why ema-ministry aqala ekugcineni kwakhona aphinde into enjani aphinde afe. Okwelishumi labaningi bafike balahlekelana naNkulunkulu makufika endzabeni yewelishumi. Okwelishumi kusisimiso sempilo yakho, kusisimiso sempilo yakho. Wayekele okweshumi na kanjani utawubuyela etinyangeni utawuhamba uyawufuna i-protection yabo utawuhamba uyekela amanye amathemba because wehluleke kuchubeka nalo bekathi protector. Yekele okweshumi na kanjani utawuwa ekukholweni kwakho, na kanjani utawulahlekelana naNkulunkulu.
khokha okwelishumi kwakho. Be faithful ekukhokheni okwelishumi kwakho. Thatha kweshumi kwakho uyokubeka endlini yababa enkulunkulu. Hey, akunindzaba noma bakuthandazele noma bakakuthandazele, wena uyihlalile eyakho inzima, ulihlalile elakho liqhasa, ukukhomba ukuthi uya-understanda lifi la nkulunkulu. Make kwenzeka umzalwane nangabe bekalethe kweshumi, make kwenzeka bangamthandazela uba offended. Nkosi yami, uba offended lokuthi ngoba namhlanje kuthe yena alethe lethi soba offended, which means lo muntu aka understand ubeke imvo lebe kumele uyibeke. Isigodi vele lokwathi libandla lento enjalo likuthandazela bakubeke ethanda for lokulokwentile lokuthi sokulethile. Nkosi yami, kweshumi okubeka kusiko kwegcama, akusindvo yegcama. Bantu bacabanga lokho ukuthi na ubeka kweshumi yintfo yekugcama, lokho ukuthi wena you are now better than others, akusindvo yekugcama. Ulethe intfo lebekufanele uyilethe. Lo labanye bathina sebakufakele kweshumi kwabo bafune ukukulandelela lokho ukuthi kuhamba kanjani. Nkosi yami, awukulandeleli. Bani umuntu lo sokhulile awuyilandelele no because ulethe intfo kumnikati wayo. Awukulandeleli because it doesn't belongs to you anymore. It belongs to God. Ukumele office la nkulunkulu. Khipha kweshumi kwakho. Sisawuqala nje lo mnyaka lo asengutshane mfana sekha letimbo kwangathi tibheka phansi ngoba wehluleke kuba ngilowethembekako ekukhipheni kweshumi. Bani umuntu lo wenta njani lokhokhako kweshumi? Ungamlalela umuntu ofuna ukugonisa athi khiphe kweshumi ukwenta uphuye. Mina ngiyakutshela mfana sekhaya akuyoze sekukwende wende njani, akuyoze kwende sowuphuye ukhokha okwelishumi. Akuyoze. Sengiyathandaza nawo umnyaka nawo lesta ungena kuwo ngemvume yaNkulunkulu. Ngifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Bengukhipha kweshumi mfundisi, ngahamba endleleni ngase ngiyakuyekela ngenxa yemagama lengiwatshenwe bantu. Tintfo athi ngihambeli kahle, tintfo tiyangishaya endleleni, tintfo tibheka phansi endleleni. Sengibathe ngibamba lokho akungihambeli kahle. uNkulunkulu akabayekeli phela abantu bake balathi iqiniso base bayasuka kulo. Asengithandaze nawe lo munye naye uthi inkosi yami mfundisi ngihlale ngifa ngalokweshumi abe ngingakhokha ebhizinisini lami enitimba tikahambe ebhizinisini lami. Ngishayeke ngapha nangapha mfundisi, ngashayeka ngapha nangapha ngaze ngacabanga nekutibulala, kepha sengifile kulomnyaka lo lesta uqala ngokwemvume yaNkulunkulu. Ngifuna kuba faithful kukhokheni okweshumi kwami. Yebo na ukhokha kweshumi kubuhlungu, ufa kwangathi uyalimala kana ulimali. Sathane uyathi ukuthi na ufuna na ukhokha kweshumi uNkulunkulu utablessa, uNkulunkulu utaprotecta. So devil ufuna ukuthola kahle, ufuna ukubisela kumathemba lo waphuma kuwo athi buyela kuwo. Sengifuna ukuthandaza manje egameni lika Jesu thini bathi hambi kahle, athi kahambi kahle. Asengikutshene unless ubuyele endaweni yakho ube faithful ekukhipheni kweshumi, utambona uNkulunkulu, utawutenta tintfo. Nkosi yami, utambona uNkulunkulu, utakuhambela. But usengakenti njalo, ngiyakushena you will struggle in life, utawudonsa kalukhuni. But unless uzushintshe buyele endaweni yakho mfana sekhaya, buyele endaweni yakho uNkulunkulu.
lebeka kubeke kuyo. Sengiyathandaza manje. Siyabonga baba wethu ongcwele egameni lika Jesu. Sibonga babe umusa wakho, sibonga babe nothando lwakho. Nkulunkulu bantu bakho wena uyabathanda, bantu bakho babe uyabanakekela, babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyingosi babe yelizulu, uyingosi babe lenamandla, ngethulu kwemandla onke. Babe siyabonga lifu lakho Nkulunkulu, nanga mfana wakho ngosulivile naliwa lo mnyengosi sithi awuchubekayo belikhuni inhlitiwo. Siyathi lo wena unemandla kumlandla ngeyakho indlela lo munye simakade ufile Nkulunkulu baba wethu longcwele, ufile babe sewuyashintsha sewuyaguquka. Thini ngobe timphekela phansi, thini ngobe tingahambi kahle ngoba balahle wena Nkulunkulu egameni lika Jesu. Nangu yababe sewuthethe isinqumo sekubuyela kuwe egameni lika Jesu. Sengiyathandaza moya loyingcwele waNkulunkulu, mhambele Nkosi, athathe lesinqumo lesi babe thini bathi mphekela phansi. Akati lokuthi babe kumele ende ini manje, wasamile nemathemba. Thini kodwa aqhubeka thaba wese nowese. Sengiyamthandazela Nkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya oyingcwele waNkulunkulu, shintsha ingqondo, shintsha inhlitiyo, shintshe kuhamba Nkulunkulu wasezulwini egameni lika Jesu Kristu. Bakwathi wena longamandla ngethulu kwako konke baba wethu longcwele, sikhokhe Jehova kulesiqalekiso sabokhokho nabokhokho lebe bangene kuso nabo ngekuthi bangethembeke kuwe, bangaletho kweshumu wakho babe wase wena uyabayekelela, wase imithandazo yaba usayifa awusayiphendule. Baba wethu ongcwele siyabonga lifu lakho Nkosi liphila, alidale phila Nkosi empilweni yempanakho lothe babe kulifa lokho babe simnikela ngekholwa kwelihle igama lika Kristu Jesu waseNazaretha, in Jesus name. Nkulunkulu angibusisele wena, sisangena kulomnyaka wa 2026 la uholako ungalilenda iliphutha emholweni wakho, khokho weshumu kwakho Nkulunkulu wethembekile, utambona utawutenda thina. Bani ngilobusisekile, lizulu libe nawe. Yakuthanda Nkulunkulu, siyabonga.